Ja sam Johnny sasvim digitalno, a vi gledate moj kanal. Dobrodošli, danas imam nešto posebno za vas. To je moj inovativni program, hibridni program koji će vas transformisati iz onoga gdje ste sada u ono što želite da budete. Odnosno koji će vam pomoći da ostvarite svoj cilj i ostvarite pasivni prihod. Ako ste edukator koji posjeduje znanje i veštine, ali se pitate se kako to da unovčite. Koji je to način da trošite mnogo manje vremena, a da stvarno dobijete više. Zanima vas pasivni prihod i zanima vas da vam ostane znanje i ostanu veštine. Ne brinite, znanje i veštine će vam svakako ostati. Ovdje, kroz ovaj program, vas ja vodim korak po korak, dođete odavde do ovdje. Doći ćete na taj način što ćete proći sve korake sa mnom kroz jedan video sadržaj i kroz jedan tekstualni sadržaj, e-book koji će vam pomoći da ostvarite svoj pasivni prihod. Šta je lepota celog ovog procesa? Jeste da ovo nije atomska bomba. Ne pravimo atomsku bombu i sve ovo može da se uradi za 48 sati. Kako? Zanima vas kako. Vi ste sada trenutno ovdje i niste baš nasmejani, počinjete svoj proces. Imate znanje, imate veštine, to smo već utvrdili, ali vas zanima kako da, na koji način da dođete do jednog pasivnog prihoda ili prihoda koji će vam kapljati, ali da ne ulažete toliko napora, da ne radite jedan na jedan, da jednostavno ne ulažete svo svoje vreme koje imate na ovom svetu da biste ostvarili i zaradili neki novac, a posle da vam je žao što nemate kada ga trošite. Ovaj program vas vodi po stepenicama do uspeha. Ukoliko biste išli pravolinijski, vrlo brzo biste se umorili. U ovom delu desi se da imamo puno entuzijazma i da krenemo u nešto novo. To nam se svima desilo. Već negde na ovom delu puta počinju problemi i izazovi koje jednostavno sami ponekad ne znamo da rešimo, a jednostavno nema nikoga da nam pomogne u tom delu. Ovdje već kad dođemo počinju ozbiljni problemi, ovi nerešeni su se nagomilali i mi u jednom trenutku odustajemo. Da li u ovom ili ovom. Nažalost, dođemo do toga da smo nesrećni na kraju ovog celog procesa. Mnogo prilika propuštamo, mnogo stvari koje jednostavno nisu realizovane, ostanu tu nekako u vazduhu i nikad ih ne unovčimo. Zato idemo drugačijim principem na ovom hibridnom programu, na ovom inovativnom programu ćemo krenuti korak po korak i penjemo se po lestvici do vašeg uspeha. Prvi deo je svakako ideja. Svakako morate da imate jednu ideju. Znači, koja će to ideja biti, to ćete vi odlučiti, ali ću vam ja pomoći u prvom delu kako da tu ideju odaberete, šta da izaberete za temu i onda idemo dalje. Krećemo u planiranje. Planiranje je jedan od najvažnijih delova posla i kaže izreka da budala sa planom pobeđuje genija bez plana. Zato ćemo uraditi dobar plan, poštovati plan i krećemo u pisanje. Pisanje je stvarno jedan deo koji vas možda najviše plaši, ali postupno pišete po pravilima, pomoći će vam koraci u programu koji će vas voditi polako kako da odaberete temu, šta da pišete, kome da se obradite, kako da odredite ciljnu grupu. Sve su to pitanja koje obrađujemo u programu i dolazimo do dizajna. Tu je jedan dobar alat koji se zove Canva u kojem možete sve sami uraditi i to možete uraditi vrlo brzo. Obrađena je cela tema i doći ćete do dela kada dizajnirate i spremite vaš proizvod do dela koji je ovdje na kraju lestvice, ali je jedan od najvažnijih delova, a to je prodaj. U delu o prodaji napisat ćete vašu prodajnu stranicu, radit ćete sve one korake da biste prodali svoj e-book ili digitalni e-book. Kada dođete do ovdje, znači vi ste već srećni. Zašto? Da učite od mene. Možda vas to zanima. Ja sam Johnny sasvim digitalno i prodao sam preko 1100 e-bookova svojih. Radio sam sa 50 klijenata koji su ostvarili ozbiljne uspehe. Neke od njih ću navesti i kasnije sa svojim primjerom. Imate ih na mom profilu, njihova iskustva i na prodajnoj stranici njihova iskustva i smatram da je e-book stvarno jedan najbolji način za pasivni prihod i najjednostavniji način da ga uradite, napravite, kreirate, prodate i sve to možete da uradite za 48 sati. Ostanite sa nama, u daljem delu idu korisni savjeti. Pre nego što krenemo u to i kažemo nešto o tome šta ovaj program zapravo jeste, reći ću vam prvo šta nije. Ovaj program definitivno nije jedan veliki tradicionalni program kao što ste navikli da gledate, da prelazite mnoge delove, da pričamo o književnom jeziku, kako da napravite jednu knjigu, da ne bavimo se stilovima, ne bavimo se svim tim nekim stvarima koje jednostavno oduzimaju mnogo vremena, već je ovo jedan brz, efikasan i jednostavan program
i jednostavni koraci gdje ćete vi proći od apsolutne nule do svog proizvoda za 48 sati. Plan je to da uradimo brzo i efikasno, a ne da idemo u širinu, da palamudimo i da obrađujemo teme samo da bismo nabili sadržaj. Ne želim da pokušavam da kažem na kraju ovog programa imate 50 sati snimljenog materijala, zato što evo, pogledajte koliko može da stane u 1 minut. Eto, sad smo tek na 1 minutu, a pričamo već puno o tome šta će to vama da donese. Svakako će vam doneti pasivni prihod i možete to sve da uradite od ideje do realizacije, od apsolutne nule do proizvoda za 48 sati. Mi ovdje ne pravimo atomsku bombu, ne pravimo interplanetarni modulator da nam je potrebno 1.000.000 godina da to uradimo i nećemo otkrivati atom od svog postojanja. Pravimo jedan proizvod koji je digitalan i koji već imate u svojoj glavi, samo je potrebno da ga proizvedete, odnosno da ga kreirate u digitalnom smislu. Sve to možete uraditi za 48 sati i ovaj program vas vodi kroz taj ceo proces gdje ćete od apsolutne nule do svog digitalnog proizvoda doći za 48 sati. Idemo. Živimo u vremenu kome jednostavno ako ne postojite u digitalnom smislu kao i da ne postoji. Jeste možda hrabro rečeno ovo i stvarno možda to ne želite da prihvatite, ali definitivno tako. Korona nam je to pokazala da firme koje nisu znale da naprave drugačiju strukturu i da pređu u digitalni oblik jednostavno nisu uspjele čak da prežive koronu. Zato smo danas ovdje i želim da vam kažem par koristi koje ćete dobiti kreiranjem svog e-booka i digitalnog proizvoda. Svakako, digitalni proizvod je nešto što je danas neophodno, što može da vam donese ogroman pomak u karijeri, u svom finansijskom statusu, kao i u tome da vas ljudi prepoznaju i da dođete do mnogo većeg broja ljudi. Što se tiče samog kreiranja, nije vam potrebno nikakvo iskustvo. Definitivno su to sve ljudi koji apsolutno nisu imali iskustva u kreiranju e-bookova i jednostavno to je jedna stvar koja je nova, kao sad kada bi neko rekao pre štampanja knjige da je pisao knjige, jednostavno nije, već smo svi počeli skoro i svi smo amateri u toj oblasti, međutim došli smo do određenog dela gdje smo sad već u jednom delu i profesionalci. Sve ovo možete da uradite za 48 sati, što je možda vama zvuči neverovatno, ali opet kažem, ne pravimo atomsku bombu, već radimo jedan e-book po koracima koji su jasni, kroz proces koji ću vam objasniti, a ja sam ga već prošao puno puta i znam sve greške i probleme koji se mogu desiti. Lepota ovog kreiranja je što možete sve da uradite sami, da pođete od ideje preko transformacije svoje ideje u sadržaj, od sadržaja u dizajn i do prodaje. Znači, apsolutno sve možete i ceo proces da zaokružite sami. Za koga je ovo? Ovo je za sve edukatore, trenere, life coachove, yoga instruktore i sve one ljude koji se bave edukacijom. Mogu da naprave svoj digitalni proizvod i da prošire i pomognu mnogo većem broju ljudi, a za uzvrat dobiju veći iznos novca, naravno, znači koji na kraju dana, ako, kao što kaže Naval, novac vam neće rešiti sve probleme, ali će vam rešiti sve financijske probleme. Vaš brand delite pomoću e-booka, možete da proširite globalno. I mnogo ljudi će više čuti za vas. Mnogo je važno da to znanje, te veštine koje danas imate, da ih ipak pokažete i podelite sa svetom. Da li će neko tamo u Japanu kupiti vaš e-book sutra, vi to ne znate. Jednostavno, ako ne probate, definitivno neće, 100% da neće. Ovako, ako pokušate, velika je šansa da će neko kupiti i da će nekome pomoći čak i u nekim zemljama koje nikada ne biste mogli nogom da kročite. Što se tiče onoga što vi dobijete na kraju ovog procesa, to je pasivni prihod koji će vam kapljati svakog meseca i jedan uspeh, odnosno pomerit ćete se jedan korak ispred vaše konkurencije. To je mnogo važno i oni koji ovo ne urade definitivno kasne. Šta su dobili stvarno ljudi koji su prošli ovaj proces i koji su kreirali svoj e-book? Navešću vam Tatjanu sa profila Inspirisana deca. Tatjana je stvarno jedna sjajna žena, devojka i žena koja je formirala jedan svoj program koji se zove Filipov metod za uspaljivanje dece bez plača. Inače, pre toga Tatjana je završila pravni fakultet i izuzetan je pravnik. Smatrala da će menjati svet kroz svoj doprinos u pravu, pravdi i da će na taj način unaprediti živote drugih ljudi. Međutim, shvatila je vremenom da je to jednostavno
jednostavno možda nije njen put, nego da je zanima stvarno kako pomoći deci. Posebno je počela od svog sina Filipa, po kom se zove ova metoda, i napravila jedan e-book kako uspavati dete bez suza, bez da ga ostavite samog i da plačete i da je teško, ne znate kome gore, vama ili njemu, ili njoj, maleckoj, već je napravila program koji je testirala na svom detetu i vidjela rezultate. Kada je vidjela rezultate, shvatila je da mnogi ljudi imaju isti problem i da može da im pomogne. Kako je to odlučila da uradi? Prvo je krenula da radi 1 na 1 sa mamama, ali vremenom je shvatila da ne može da više od 3 razgovora dnevno obavi i to stvarno mnogo vremena oduzima, a ne može da naplati svakako to svoje vreme koje treba da odvoji od dece. Ona ne može da radi 12 sati. Uzela je i napravila jedan e-book, kreirala ga je, dizajnirala i pustila u prodaju. Na taj način došla je do mnogo velikog broja ljudi, pomogla je mnogim ženama koje nisu mogle da priušte možda 1 na 1 ili jednostavno nije bilo vremena i termina za njih. Tako je došla do mnogo velikog broja ljudi, došla je do toga da pomogne mnogim mamama, a ostvarila je svoj pasivni prihod koji je onda upotrebila da sve sebe edukuje dalje. Znači da danas je ona stvarno jedan od najboljih edukatora i eminentna je i poznata u toj oblasti. Tako da je ona iskoristila sve prednosti e-booka da zaokruži jednu priču, da da korist ljudima, da reši ljudima problem i sa druge strane da za sebe ipak uvaži taj trud i da svoj rad naplati, a da taj novac može da uloži u dalje razvijanje sebe i u kreiranje ovih konferencija, podcasta. Sada ima i jedan video program, tako da jednostavno to je njena inicijalna kapisla bila da se lansira u sferu gde ja vas vidim sutra. Još jedan primjer je Dragan Fitness Trener. Dragan Fitness Trener je jedan moj klijent na početku sa kojim sam radio i koji je radio u butiku u Inđiji i jednostavno više nije želeo to da radi. Počeo da se bavi online treniranjem i krenuo je lepo da radi, međutim došao je opet do problema. Mnogo malo klijenata, mnogo malo vremena. Znači on je imao određeni broj sati. Ako je radio 8 sati u butiku, imao je još neka 4 sata gde bi mogao da primi 3 do 4 klijenta. Ako to svaki dan bude radio, jednostavno raspašće se i shvatio je to da želi da promeni nešto. Predložio sam mu da idemo na digitalne proizvode i on je krenuo sa nekim ciljem od 30 prodaja mjesečno, pa 80 i tako dalje. Međutim, nikako nije mogao da dođe do 30 klijenata zato što je ograničen sam bio sa vremenom. Ovako, na jedan način je došao do toga da je formirao svoje jelovnike koje je prodavao, e-bookove koji su jelovnici, koji pomažu ljudima da prvo srede ishranu. Kada srede ishranu, steknu poverenje u njega i jednostavno naviku malo da rade sa njim, onda se oni javljaju dalje za individualne termine i za planove ishrane koje je radio dalje individualno. Na početku ih je bilo malo, ali su vremenom krenuli da dolaze sve više. Svaki taj e-book je donosio par klijenata više i došli smo do kraja mjeseca da on ima 35 klijenata kako je želeo, a da na kraju drugog mjeseca ima 80 i da me jednog dana pozvao i rekao: Johnny, ja sam dao otkaz. Ovo i neću više da radim samo ovo. Danas Dragan ima preko 100 klijenata i radi veoma dobro. Danas njegov program prati preko 20.000 ljudi na Instagramu i on ostvaruje ozbiljne prihode pasivne od prodaje e-bookova koje je kreirao, sada ima već 2 godine. Tako da, to je još jedan primjer vezani za trenere. Danijela Ostojić je psihoterapeut, klinički psihoterapeut, klinički psiholog, ako sam dobro rekao, oprostite, koja je također imala veliki broj klijenata, radila je na klinici i radila je privatno. Želela je da, kad smo se mi prvi put čuli, kad sam je pitao šta bi želela bi da ceo svet zna za mene. I stvarno, mislim da je došao trenutak da se taj njen san, odnosno njena želja ostvarila. Na koji način? Tako što je počela da kreira sadržaj, video sadržaj na Instagramu i došla do određenog broja ljudi. Nakon toga je kreirala svoj e-book koji mi je također pomogao da dođu i da reše svoje određene probleme. Na taj način je gradila poverenje ljudi, obrađivala teme koje su stvarno važne, koje stvarno rešavaju problem, pomažu ljudima i postala jedna od najuspešnijih žena u toj oblasti. Kako je to uspela? Jednostavno, kao i vi sada, lagano. Imala je ideju, imala je želju, ali nije znala kako.
Na početku sam ja pomogao taj jedan deo krene, a kasnije čak i sama kreirala ozbiljne e-bookove i sada od tog novca koji e-bookovi donose formira i organizuje konferencije po celom regionu i veoma je poznata u našem ovde području. Ukoliko bude krenula dalje, pošto mi je rekla da hoće da osvoji ceo svet, sljedeći korak bi bio da se taj e-book izda na engleskom i da se jednostavno sva njena edukacija i svo njeno znanje ipak prebaci u jedan novi jezik i taj način imate priliku da ceo svet sazna za vas. Ako je to vaša želja, evo možete vidjeti na Danijelinom primjeru da je to stvarno moguće. Ovi primjeri pokazuju da je stvarno moguće uraditi, bez obzira na iskustvo, oblast u kojoj radite, da je moguće napraviti jedan e-book koji može da vam donese ogroman profit i korist u oblasti vaše delatnosti kojom se sada bavite. Tako da, idemo dalje. Nemoguće je to uraditi za 48 sati. Često mi to kažu i definitivno to znam da vas veoma plaši, zato što je jednostavno problem da krenete. I razlika između svih ovih ljudi koji su uspjeli i vas je u tome što vas je strah da krenete. Znam, mene je bio strah da krenem, imao sam sreću, tad je bila korona, iskoristio sam izolaciju i stvarno sam seo i uradio sam e-book od nule do svog finalnog proizvoda za jedan duži period od 48 sati, ali zašto? Zato što nisam imao apsolutno nikakve veze kako se to radi. Izučavao sam, tražio sam po internetu, kucao sam, mnogo loših savjeta, mnogo grešaka sam napravio, ali ja sam sve te greške, sve to moje iskustvo i ono da sam se ja zajebao. Znači, to sam sve ubacio u hibridni program koji vam pomaže da pratite korake. Zato je moguće da za 48 sati uradite sve to. Imao sam jednu klijenticu koja je to uradila za 4 sata. Ispisala je sve bukvalno i ubacila u template i poslala mi je. I rekla je, ok, ja sam sve ovo imala u glavi, ali mi je trebalo samo neko da mi pokaže određenu strukturu koju treba da pratim, kako da to sve uradim lepo, a provela sam i potrošila ogromno vreme samo razmišljajući kako da počnem. Kada sam počela, sve je teklo kako je trebalo. Tako da, moguće je, mnogi su uspjeli i vi možete uspjeti. Zatim mi kažu, ali ja ne znam da pišem. Jeste nepismeni? Obično im postavim to pitanje. Ako umete da pišete, znači da pišete olovkom ili hemijskom olovkom, znači da ste pismeni i da znate da pišete. Definitivno niko od ovih ljudi koji su prošli moj program nije bio profesionalni pisac. Niko od njih jednostavno nije znao da napiše nešto što je slično Ivo Andriću, Meši Selimoviću ili nekim od esejima. Ovo nije književni rad, nije tema na zadatu temu, odnosno nije jedan predmet i pismeni zadatak na zadatu temu, pa da se plašite kako će vas oceniti. Postoje ljudi koji čeznu da čuju šta vi imate da kažete i koji samo žele od vas da uče. Njima pišete, njima rešavate problem, identifikujete problem, napišete kako da to reše i dalje idemo zajedno. Uz podršku i praćenje koraka, definitivno sve to možete da uradite za 48 sati bez da ste profesionalni pisac. A kada postanete profesionalni pisac, molim vas da mi se javite, ja ću vam lično doći na promociju knjige. Nemam vremena da posvetim 48 sati pisanju e-booka. Ili nemam uopšte vremena. Sve zavisi šta želite. Poenta ovog programa nije u tome da sad sednete 48 sati, da ne jedete, ne pijete, ne idete u WC dok ne završite. Poenta nije da budete balansirani, nego fokusirani. Da jednostavno imate fokus na svojih 48 sati koje želite da završite vaš e-book. Da li ćete to da uradite kao ova moja drugarica za 4 sata, pa ćete onda da radite naredna 4 dizajn, pa ćete da naredna 4 radite prodajnu stranicu, to sve zavisi od vas. I lepota celog procesa je što sve imate snimljeno, možete neograničeno puta da se vraćate, da kliknete na lekciju koju želite pređete, da lagano prođete celu oblast i da uradite svoj deo. Znači, neko podeli svoj 48 sati na 2 sata nedeljno, neko podeli na nedelju dana, svaki nedelje radi po sat, neko uradi stvarno za sve za vikend i reši to. Sve zavisi kakva je vaša dinamika, šta je to što vama prija. I poenta ovog
dela. Nije da se brza, nije da se sada polomite da biste uradili to za 48 sati, da dokažete sebi ili meni ili bilo kome. Nema poente u tome. Poenta je da uradite efikasno, da uradite kvalitetno i da to, naravno, uradite brzo. Zašto da uradite brzo? Pa da ne bude sad krenete da radite e-book i da ga radite 5 godina ili godinu dana ili 6 mjeseci, zato što teme, jednostavno vreme i ceo svet ide ne obazirujući se na vas. Svakako, ja vam želim da budete fokusirani, a ne balansirani, jer mi balansiramo između obaveza, vremena i svega i onda jednostavno izgubimo fokus. Zato je ovaj program takav da vas drži u fokusu i da vas bukvalno tera da uradite taj proces do kraja da biste ostvarili najbolje rezultate. Moguće je za 48 sati, opet kažem, od apsolutne nule, ali nemojte brzati i nemojte da smatrate da je brzina najvažnije. Najvažnije je kvalitet i da se uradi sve dobro, a naravno pod uslovom da ne pređete 10 mjeseci i da ne ostanete ili da ne uradite uopšte. Tako da, čekam vas, dođite. Koje su to najčešće greške koje ljudi naprave kada kreiraju svoj e-book? Prva greška je dati deci tablu da se igraju i da brišu. Onda dobijete ovako musavu tablu, ali nemamo drugu. Šalim se. Greške kod kreiranja e-booka su kretanje bez odgovarajuće ideje. Koliko uopšte nemate ideju, a krenete ovaj proces, nećete uspjeti. Definitivno morate imati svoju ideju, svoj plan, odnosno problem koji rešavate i ideju i cilj za svoj e-book. Drugi deo je ciljna grupa. Ako ne znate kome se obraćate, kako ćete im nešto reći? Odnosno, ako ne znate kome želite da rešite problem, kako ćete im rešiti taj problem? Odredite svoju ciljnu grupu. Ukoliko nemate određenu ciljnu grupu, definitivno ko juri 2 zeca neće uhvatiti ni jednog. Nepostojanje ciljne grupe – ozbiljan problem. Nakon toga ide planiranje. Nepostojanje plana. Mnogo ljudi krenu ovo stihijski, kao što se mnoge stvari rade kod nas stihijski i na blef i na kao ajde krenemo pa šta bude. Definitivno nećete uspjeti zato što je planiranje jedan od najvažnijih faktora svakog posla i najteži deo posla, znači najzahtevniji. Međutim, kad imate dobar plan, onda vam je mnogo lakše. I ovaj ceo program predstavlja jedan plan u kome ćete raditi. Mnogo je lako kad imate plan, odnosno imate korake koje možete da pratite, zato što vas oni drže na tom putu gdje treba da odete. Jednostavno, ako uđete u pogrešan voz, desit će se da su sve stanice pogrešne. Ali ako planirate svoj cilj, odnosno imate već cilj, ovdje cilj, imate ideju, formirali ste svoj cilj i znate kome pričate, znači ciljnu grupu, onda definitivno lako ćete krenuti sa tim planom i pratit ćete ga do kraja. Još jedna greška je da se radi prebrzo. Definitivno mnogo ljudi uđe u ovo i radi prebrzo, zato se prave greške, dolazi do toga da tekst nije dobro formatiran i doći ćete do toga da vaš e-book ima loš kvalitet i da ima loš kvalitet u samoj izradi teksta, ali i loš kvalitet u odnosu na dizajn. Tako da su to dve greške koje će vas svakako sprečiti da uradite dobar i koristan sadržaj. Tu je i promocija, ne kažemo marketing. Namjerno sam napisao promocija zato što smatramo da je to jedan proizvod, jedan e-book koji želite da promovišete. Nedostatak promocije ili pogrešna promocija, odnosno promovisanje tako što stisnete dugme boost. To nije promocija. Znači, nemojte stvarno smatrati to promocijom, zato što većina ljudi kaže pa šta, što bi ja razmišljao o tome, što bi ja pravio neki plan ili strategiju, jednostavno stisnem boost i to vidi 100.000 ljudi, tih 100.000 ljudi kupuje 2% i to je puta toliko evra i dobijete ovaj iznos. Ali to u stvarnosti ne deluje tako. Da deluje, svi bi bili bogati i svi bi radili dobro, međutim nije. Dobra promocija zahteva planiranje i plansko delovanje u tome kako da promovišete svoj proizvod. Feedback, neslušanje feedback. Mnogo ljudi ne sluša apsolutno nikakve savjete, već kreira do kraja svoj proizvod onako kao nemoj pitati nikog, ti kreiraj pa šta bude. Ovdje postoji jedno stvarno važno pravilo koje ja primjenjujem i koje stvarno volim, a to je koga ne biste pitali za savjet u životu, ne pitajte ga ni za kritiku. Kada odaberete savjetnika, odabrali ste i savjet. I to uvek sebi postavim pitanje da li bih ja od ovog čovjeka, ove žene, tražio savjet. Ako ne bih, onda ne prihvatam ni kritiku. I stvarno mi je veoma važno da pogledam sa kim pričam, ko je ta osoba, da li bih ja voleo da budem ta osoba i da li to što ona vrednuje i u šta veruje, da li je to ovdje kod mene u srcu i na taj način dođem do toga da mogu da je pitam za savjet.
par osoba imam i volim da pitam ljude za savjet koji su već u toj priči. Ukoliko neko izdao e-book, ima iskustva u tome ili ima iskustva u sličnoj oblasti koja može da vam pomogne, slobodno ga pitajte i poslušajte feedback. To bi bile 1, 2, 3, 4, 5, 6 osnovnih grešaka koje mogu da vam se dogode prilikom kreiranja vašeg e-booka. Šta bi bili ispravni koraci, odnosno kako ispravno proći kroz ovaj ceo proces? Krenut ćemo od ideje. Znači, vaš e-book mora da ima određeni cilj. Cilj koji će definitivno da odredi smer vašeg kretanja. To je destinacija ka kojoj idete i treba da pričate upravo o tom cilju. Procenit ćete gde je taj cilj, kako možete da dovedete vašeg idealnog kupca do tog cilja. Idemo na drugu stranu, znači to je ciljna grupa. Napravite detaljno vašeg idealnog korisnika. Ko je taj čovjek, ta žena koja želi da ostvari ovaj cilj, odnosno koji je to problem, strah, želja koju oni imaju, a koju vi možete da pomognete da ostvare. Znači šta je to što oni stvarno žele, pronađite to, koje su njihove odlike, kako oni razgovaraju, kojim jezikom, da li je to opušteni razgovor, da li je to striktan, stručan jezik. To će vam mnogo pomoći u odabiru tona i stila pisanja u vašem e-booku. Što bolje uradite ovaj deo ovde, ciljne grupe, mnogo će vam lakše biti kasnije da pišete i kreirate ceo sadržaj. Zato što ipak vi na kraju dana pišete ovo za čitaoca, a ne za mene i za vas. Zato što ja sutra mogu da kažem da sam oduševljen kako ste vi to napisali, ali ukoliko ste omanuli ciljnu grupu i to se ne svidi vašem klijentu, vašem kupcu, to vam ništa ne znači. Zato odredite kvalitetnu ciljnu grupu, posvetite dosta vremena ovome zato što to određuje jedan vaš put i pravi smer u kreiranju vašeg e-booka. Kada to završite, znači sada imate ciljnu grupu, znate kome se obraćate, znate kako treba da im se obratite, znate koji su njihovi problemi, strahovi, želje, znate koji je konkretan problem koji možete da im rešite i znate koji je cilj. Znači cilj vašeg e-booka treba da bude rešavanje određenog problema. Cilj ovog hibridnog programa je da vama pomogne da napišete, kreirate, dizajnirate i prodate vaš e-book za 48 sati, za što kraće vremena da biste počeli što pre da ostvarujete pasivni prihod. To je cilj mog programa. Koji će biti cilj vašeg programa, to ćete odrediti. Ali je veoma bitno da ovako jasno imate cilj. Sada kad ja znam moj cilj, znači ja idem dalje. Ciljna grupa, to ste vi koji sad ovo gledate, ciljna grupa, postoji neki probleme, ima svoje probleme, svoje strahove, svoje želje. Ja sam to sve odredio, znam da vam je teško, da ne možete da jednostavno skrasite svoje misli, da se fokusirate, da uradite ceo proces do kraja, da često počnete pa ne možete da uradite do kraja ili odlažete do nedogled. Ili treba vam jednostavno jedna podrška, jedan jasan plan kako da prođete ovaj ceo proces do kraja bez da se mnogo stresirate. To ste vi. Zatim postoji plan. U vašem planu detaljno napravite module, lekcije koje ćete obraditi. Imaćete uvod, imaćete prvi deo, imaćete drugi deo, imaćete treći deo, imaćete zaključak. Zapamtite da ljudi definitivno najviše pamte ono što čuju prvo i ono sa čime odu sa nekog predavanja. To je uopšteno pravilo, tako da se trudite da to primenite i u vašem e-booku. Znači imate jedno pravo na prvi utisak i ljudi pamte ono sa čime odu od vas, tako da to je kao kad u restoranu završite obrok i priđe konobar i kaže dobar dan, možemo li da vam ponudimo nešto slatko? I onda, ako ste ozbiljan pijanac, kažete slatko bi popio jedno pivo. Tako da, planiranje što bolje, napravite plan, lakše će vam biti da ga pratite kasnije. Ciljnu grupu smo prešli, ono što je obrnuto od ovog prebrzo nije sporo, već temeljno. Definitivno temeljno, ako pređete temeljno, nećete praviti greške. Ono gde imate veliki neki problem, zamolite nekog da vam pomogne. Ja volim da mi neko drugi uradi lekturu, zato što mi je lakše tako. Jednostavno, mnogo mi brzo mozak radi i meni greške u tekstu ne znači ništa. Međutim, to daje jednu pogrešnu sliku da ste vi aljkavi ili da ste jednostavno nedovoljno bili fokusirani i posvećeni tome i onda
jednostavno dolazite do toga da će neko reći ovo nije proizvod adekvatan i nije zadovoljan. Nećemo to da radimo, zato temeljno uradite, posvetite više vremena, znači editovanju, dizajniranju, uklapanju, slobodno tražite pomoć ako uvek imate nekog ko ima smisla za dizajn, ko ima smisla za tekst, znači najviše imamo prijatelja koji vole da čitaju knjige i jednostavno posvetite im malo pažnje i zamolite ih da pogledaju, da kažu vam bar mišljenje ili da vam urade lekturu. Ne žurite, nije poenta da se uradi skroz brzo, znači da li ćete ga uraditi za 48 sati za vikend, za 2 dana, 3 dana ili ćete tih 48 sati podeliti na 2 mjeseca gdje ćete svaki dan da radite po sat vremena, po pola sata, po 15 minuta. Ako je to radi za vas i efektivno je, ok, tako radite, zato što svako od nas ima svoj ritam. Nekad će se desiti da jednostavno ne možete da radite te nedelje, nemojte raditi. Odmorite, napunite baterije, idite na more, usolite guzice. Mnogo je važno da budete vi srećni, zato što kada ste vi srećni, napravit ćete srećan proizvod. Prenosite svoju energiju na proizvod koji pravite. To bi bila brzina. Što se tiče promocija jednostavno mora da prati ceo ovaj proces. Svaki vaš postupak, svaka objava na Instagramu, svaki mail, ukoliko krenete u jedan prodajni ciklus koji će da vam donese ozbiljnu prodaju i ozbiljne prihode, morate tome da pristupite ozbiljno. Ne možete stihijski da objavljate, tako da ćete kod promocije napraviti plan objava na Instagramu, napravit ćete plan e-mailova, napravit ćete plan webinara besplatnih, napravit ćete plan live-ova i sve to spada u promociju. Plus ćete svoje najbolje objave promovisati, platit ćete promocije da dođete što većeg broja ljudi. I to je ok. Kada napravite takvu promociju, onda ima smisla raditi dalje. Naravno, ova promocija ide još dalje u sređivanje profila, sređivanje prodajnih stranica, znači sve je to jedan deo mozaika koji sklapate. Zato što zamislite sad da napravite najbolju moguću reklamu i ljudi dođu kod vas na Instagram profil, a vi nemate prodajnu stranicu gdje ćete im jasno dati do znanja šta će oni dobiti, šta ćete vi dobiti. I kod mene je jasno, znači vi ćete dobiti svoj pasivni prihod ukoliko poštujete sva pravila iz hibridnog programa, uradite to, napravite e-book, prodate ga, dobit ćete pasivni prihod. I to će vam vratiti investiciju koju ste uložili u ovaj program. I vama je to jasno, ali ja to moram jasno da vam ispričam i zamislite sad da ste došli negdje sa ulice, vidjeli ste moju reklamu, ćao, ja sam Johnny, dođite ovdje i ništa vam dalje ne kažem. U tome je problem. Znači, sve mora da bude skockano tako da vodi vašeg klijenta, vašeg kupca do prodaje i tako da ga vodi kroz proces lagano, da ga upoznate, da on stekne jedan utisak o vama, povećate poverenje i tek kada se to desi, možete da ga pošaljete na prodajnu stranicu gdje će mu jasno biti zašto da kupi od vas, kako će mu to pomoći i šta je to konkretno, šta je taj vaš e-book, šta rešava, koji problem. Tako da to su sve delovi promocije koji definitivno moraju da budu sastavni deo i bit će vam lakše kada to sve uradite. Što se tiče feedbacka, rekao sam već, pitajte ljude koji stvarno znaju nešto o toj oblasti. Nemojte da pitate tetku iz Pljevalja o tome kako se vodi Instagram. Znači, pitajte ljude koji znaju i pošaljite im da pročitaju, da vam daju neke korisne savjete, konstruktivne kritike i neke naravno uvažite, neke nemojte uvažiti. Znači, vidjet ćete, osjetit ćete šta je stvarno ispravno. Nekad ljudi nemaju baš osjećaj, pa nemojte slati onim likovima koji su šta? To ti nema šanse. Ti! Vada. I ako oni svoje projekte ne mogu da reše, znači nemojte im slati to zato što će da vam samo ukanaliti, nego pošaljite ljudima koji stvarno su uspješni, koji žele, koji guraju napred i koji vide negde sebe, kao što i vi vidite za 5 godina u ostvarenju nekog pasivnog prihoda, drugog biznisa koji može da vam donosi ozbiljnu količinu novca, ne da kažem sad da biste bili prebogati, nego da jednostavno imate svoju finansijsku nezavisnost, da radite šta god vi želite. Još jedna stvar, nisam je upisao, ali evo dodat ćemo je testiranje. Svi ovi ljudi misle da to se napravi po planu i kako god je dobar moj plan bio. Ja sam ga ipak pravio za svoj e-book, pravio sam ga za svoj program i mnogo faktora prođe među vremenu. Ne znači da će to sve raditi za vas ili neće raditi za nekog. Ljudi jednostavno kao Đoković, kada bi vam sada objasnio sve korake njegovog uspeha, ako ponovite sve korake, ne znam da li ćete uspjeti, verovatno nećete. Ali
greške se ponavljaju. Znači, trebate da testirate vaš sadržaj, testirate objave, testirate vaš e-book i čekate povratne rezultate. Zato što jedino na taj način stvarno dobijete povratne informacije koje su 100% tačne. Ovdje ćete slati za feedback prijateljima, ali kada pošaljete ljudima koji stvarno imaju taj problem, a može da im reši vaš e-book, oni će vam iskreno reći da li im je se desila transformacija i da li su stvarno pomogli. Zato vam kažem, koraci uspjeha se ne ponavljaju, ali se greške ponavljaju. Zato sam ja sve greške, sve ono što sam stvarno pogrešio, što sam zeznuo, sve što sam naučio na svojim greškama i platio svoje greške, zato sam sve to ubacio u program da ne biste vi pravili te iste greške. Putanja uspjeha se nekad ponavlja, nekad ne, ali greške se uglavnom ponavljaju. Tako da ovdje imate sve greške koje su tu i one će vam pomoći da mnogo lakše i brže dođete do vašeg cilja. I tu smo. Mnogo važna stvar je jedan japanski princip, a to je da bilo kakvu ideju, bilo kakvu zamisao da imate, da postoji jedan način, odnosno da pokrenete momentum i da krenete odmah, da krenete sad. Šta je poenta? Ajmo da krenemo da uradimo jedan mali korak koji će vam pomoći i onda idemo dalje. Ovdje na jednom papiru uzmete parče papira i nacrtate vašeg idealnog kupca. Vašeg idealnog kupca ćete opisati. Napisat ćete koliko ima godina, koliko ima dece, da li je muško, žensko, šta su njegovi problemi, šta su njegovi strahovi, šta su njegovi izazovi ili njeni. I sve to ćete lepo popisati. Bukvalno, ja volim da mu dam ime. Ako mu dam ime, onda ga gledam kao stvarnu osobu koja ima ozbiljne probleme. Ako stavim Marko je trener, ima 30 godina, zna mnogo dobro svoje klijente. Mnogo dobro radi, vredno radi, ali Marko ne može da radi više od 12 sati jer se raspada. Marko želi da ostvari pasivni prihod i voleo bi da ima neki prihod da kada ode na more, da ne mora da radi tad 3 meseca. Marko drži teretanu, ali mora da radi jednu smenu i ne može da nađe radnika zato što ne sme da zatvori teretanu jer će neko da mu uzme te ljude tokom leta. Tako da polako ispišite sve probleme i izazove koje muče vašeg klijenta, a onda napravite sa druge strane kako to da rešite. Ovo će vam prvo pomoći da jednostavno znate kome se obraćate, da znate šta je to što možete da mu kažete, šta je to što možete da ispričate vrlo lako i načine ćete naći kako da rešite njihove probleme. Ukoliko znate kome se obraćate, mnogo će lakše biti da kreirate sadržaj, odnosno da kreirate sve ono što želite da piše u vašem e-booku, zato što tačno znate da pričate Marku, a ne pričate nekom tamo drugom čovjeku koji nema pojma šta se u stvari dešava i šta se radi u vašem e-booku. Eto, to je jedan prvi korak koji možete da uradite odmah, uradite sada, znači obavezno ga uradite, zato što time pokrećete momentum. Drugi korak je ideja, ta će da bude konkretno i onda idete dalje kroz korake, kroz ceo ovaj proces. Bravo, sada ste uradili prvi korak. Najteži korak u kreiranju vašeg pasivnog prihoda i stvaranju vašeg e-booka za 48 sati. Ponosan sam na vas i idemo dalje. I još nešto, počnite nespremni jer nikada nećete biti dovoljno spremni.